Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Pernah hilang. Nyo Abi na perkara yang hana selesai lo Abi. Benar. Apa yang nak selesai yang? Lonjak tanyong masalah pernah kriteria anggota pertiga dah. Benar. Yang kedua Abi, putra kewajiban anggota pertiga dahanyan. Yang pertanyaan yang paling beres. Jadi kriteria ke anggota pertiga dahan jadi sifat-sifat anggota pertiga dahan, terutama pengurus. Yang pertama, cinta kepada agama, yakni kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, cinta kepada ulama dan umara, yakni pemerintah. Ketiga, cinta kepada negara, bangsa dan rakyat. Keempat, cinta kepada pertikaian. Yang kelima, cinta kepada orang mukmin, apalagi kepada sesama anggota pertikaian. Kemudian penjawaban yang kedua, yang ditanya oleh Tuan Nasruddin, pernah kewajiban bagi anggota pertikaian. Nah pada kewajiban. Yang pertama, wajib mengikuti aturan pertikaian. Wajib mengikuti aturan pertikaian. Dalam bahasa yang lain, wajib taat kepada aturan pertikaian. Yang kedua, wajib taat kepada pemimpin pertikaian. Yang ketiga, wajib musyawarah. Apabila melaksanakan sesuatu, wajib musyawarah dan mufakat. Yang keempat, tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat merugikan pertikaian. Tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat merugikan pertikaian. Yang kelima, tidak boleh mendengar bujuk rayu daripada selain pertikaian. Tidak boleh mendengar bujuk rayu daripada selain pertikaian. Ia kewajiban bagi anggota pertikaian. Menan Tuan Nasruddin. Dan dalam yang lain, yang ringkas mantap. Menan, ilahian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.